Tunia CM page tolerant nakin Norway tax system le tax kan pengning kong zauti dingin kan som na Norway rama mi laimi kan sa le ramdanga kong na in Norway tax system kong thai adu mi cha a chan tha ugam tha tung mi pakhat se Tunia keimani general p in Norway tax system kong kan chin mi nakin mi pi lai ni thai nan du mi nan ka hal i kan le kan shen min ha kha atha deu khati cha mi pi chau khat tax kong a thai an du mi ra ka halu tia khan ka hal na i ma an ka hal mi pol shim tia chat a phi fian nak tu kha kan pek min ha sirai mu apakat na question ka Norway a tax zaizat person da kan pek kan te mahal apakat na ga thai abe pi mi chu Norway kan tax system hi progressive tax system ase asulam chu nani hlo atama sia chun na tax pek ni zong atam nani hlo atlom sia chun na tax pek ni zong atlom kum khan nani hlo kha thong som nga in atang si selo asia chun tax na pelo nani hlo kha na kum khan ni hlo kha ping kha si selo 9% na peki thong kwa na pek na kum khan ni hlo kha ting thum si selo na tax percent kha 20 asi thong som ale thong kwa la zurung na pek ting nga sia chun 25% na pek million pakhat asia chun 33% na pek matikhan progressive system nani hlo atam chun na khat pek ni zong atam de mahi general p in tax kan pek ning le kan tax percent kha ase apan hina question min stefra drag asulam zaida asi yes naskate melding akhan naskate melding na tax return akhan min stefra drag timi tangka anzu mi na hu lai aum lai ma min stefra drag asulam khazaida si tia chun rian na tuan ruanga na ngai mi tangka man nak te chawzan cha a chawzan ni khan an pek mi ase kha rian na tuan tika rian kan tuan tika kan rian tuan na company ni an kan liam piak lo mi thil zai mo zat kan chok mi om chu ti for example rian tuan kan lak cha a moto kan chok dasi diesel mana tangka kan di chang hi puan angki kidan ten hazong kan chok a hau chang achan chana aidin ti bantuka kan di mi tangka ma cha khan chawzani min step fradrak tin khan akan pek than example thun ni akum khan ni hlo kha teng thum si se lo chawzani khan min step fradrak a teng khale thong li le zali le somnga apek than min step fradrak hi nani hlo chungin 45% ase asina in kum khala ting khale thong li le zali le somnga achung nga kho asilo benabia na ni hlo kha million pakhat asi zonga ting khale thong li le zali le somnga pinchu nanga lalo okay ting khale thong li le zali le somnga ke maximum amount se min step fradrang nu azai fradar la kan ngai ri ti sia chun person fradrak te mi kha kan ngai ri mahi rian atuan mi le tax ape mi popong ni an hu mi fradrak ase matangka khachu na du na pawan mang khau jaisa si tia chun thong som nga le thong khale zathum ase kha fradrak pani kan ngai ti min step fradrak le person fradrak te mi fradrak pani kan ngai chawda sinin kan hu than mi kha example
thun thuni akum khan nil ho kha ting thum si se lo ma ting thum kha brutu intake tin kan kan au a foi na kin nil ho a tin kan min ka pek mo kai ma ni khataleya ma ting thum chungin tunai kan ching mi min step fradra khle person fradra kha kan zu achun ting khalle thong som li le thong le jan hi le som nga tang makhajik na kan out ti sia chun net to intake tin kan kan out cái mà này khăn afford na kin nil ho b tin khăn amin ka pek ma brutto intake le netto intake nil ho a le nil ho b tin khăn phun hi kan ngai ma nil ho a le nil ho b an i dan nak an de pi nakha an huwa kan zau ten halai mun question pathum nak kan skattemelding tax return a ITL me trick de avgift trin skatt intäkt skatt i tang le khan ki formula skatt til kommune intäkt skatt i kommune fälle skatt trin skatt trick de avgift i bantukin kan ITL me na umlai ma pol kha thate in atua kan fian halai ka thun thun ni akum khan ni lo kha ting thuma se matika a tax spec ni kha ja city sia chun thong somale thong kwala zarup krona tax apek ma tax thong som nga le thong kwala zarup kha khoika zone ada khoika zone in da arat i khoika zone da akal demi kha thata in kan zong halai apa naga nilo a thun thun ni anilo a ting thum chungin 8.2% asimi 246 thong kule thong lile zaruk kha khoiga da akal di sia chun folket trick timi subu akan akal ma folket trick ni zaida atwa ti sia chun me rian kan ngai lo tika folket trick ni tangka kan bom tangka kan pek kan zot tika bom nak akan pek kan siman vial temu si kan chong nak si jung kan kai nak si kan di mi vial te kha ma folket trick ni khan akan liam pia mi pi bom nak ding cha a kan ngai mi subo se ma subu chungi a mi tangka vial te kha homida khansa khwin an ngai ti sia chun Norway citizen asimi pong ni khan khansa khun an ngai ma Norway citizen pina legal residence kan ti mi Norway a atlom big kum khat a ding mi pol jong ni ma folket trick chungi folket trick in kan bom na an na kho ben na bia Norway a legal day mo ta ya win day in siang ra kai ni na legal day in ta ya win day in rian ra tuan mi pol jong an zot an fatika rian an pi uswal chun ma folket trick ni khan bom na ape ve makha thun thun ni lo chungin 8.2% kha folket trick ka akal apan hi na ka ni lo b an ni lo b chungin 11.1% thong hlei ru kha khoi ka da akal ti sia chun kumyu ne akan akal apathum na ka ni lo b chungin 8.45% kha khoi ka da akal ti sia chun chauza mu kan ram start failures ka ram chauza pi sina khan akal apalina ka thun thun ni ani lo b chungin 2.45% thong thum le zanga kha khoi ka da gal ti sia chun fil ka khan akal adong na ka ani lo a chungin thong thum le za thum ka twin skat timi
chauza ram chauza pisin khan akal ma trins kat khi tompal special ngai alwang chu khi achung lei text pali na khachu nani hlo atom zonga atam zonga misifang na si zonga na room zonga kan peng mi percent kha akhadi how about kan peng mi percentage kha akhadi asina in trins kat khachu mate khana selaw a phun dang ngai ma kan zolai trins kat khajai tin da arat ti se jun nakum khan ni hlo kha ting hediat tiang long asia chun trins kat khana pe lo na in nakum khan ni hlo kha ting hi la thong som nga phat asia chun trins kat 1.9% na pe tum naga na kum khan ni hlo kha ting ruk le thong som li a phat asia chun trins kat 4.2% na pe million pakat aphang deng asia chun 13.2% trins kat na pe million pakat alon asia chun 16.2% trins kat na pe kha thun I anil ho kha ting thum asite makha cheu thuma kan cheu lai apakhat naga ting khale thong som ye teng chu trins kat apelo ma nu a thong som sari ka chap I ting ni le thong som nga aphan ma nuan thong som nga ka bun chap tha ni anil ho kum khanil ho thong som ting thum aphan thun ni akum khanil ho kha cheu thuma ka cheu kan chin jaban tukin ting khale thong som ye tiang ka chu trins kat pe ka silo ma thong som sari chungin 1.9% kan zu I thong khale thum atang mi thong som nga chungin 4.2% kan zu I thong thum le zathum matika trins kat apek ding mi jaisa cd sia chun thong thum le zathum makha chuak ka adong naga thun ni text apek mi vialte kan phone tika jaisa sia chuak 59600 krona achuak ma man thak pi ni khan thun ni text apek mi vialte khoi kan da agad khoi kan da akal timi kha fiang teng alang tar kan hu bantukin text kan peng mi kha hun nga akal atu ajun naskatem link na text return atang lei idea mi kha nai fiang chang lai timi ka zoom atu a hin nang ma le nang ma bia nai hal khomen zero anga da chauza ni a foi nak in text anzu halo text an phet halo atu bantuk in text anzu nin kha a complicated mo a shop nga in text anzu ha ti in na ruat khomen aruang kha justice text kan peng mi velte tayam hi atam hu angai lai ka example san I akum khanil ho kha million pakhate go se san cha chun thong ha khi jaiman asilo thong ha khi atlom te sikho men asina in kum khada teng thum long am hu mi thun cha chun thong ha khi tam pi se tangka tam pi se marwanga mirum kan si zonga misifa kan si zonga kan text peng ni tayam hia ta mu ngei kan du cha kan text system ki text kan peng ning chauza ni text anzu ning ki matikin ni hlo a ni hlo b di man to ki kan ngei na arwang se ka tunai percentage mazat fil ke triga akal kumuna akal chauza stasin akal fil ke akal timi percentage te kha honi da
decide atua best time atua kan ti sia chun atu akan uktu chawza ni khan kum fatin ma pol kha decide atua best time atua kum fatin budget answer tika for ke thrika percentage da akal lai fil ke a percentage da akal lai thrin kan je da akal lai ti mi kha kum fatin an khen lengmang achan chana ma percentage kha akai achan chana atum chan jong awum makha chawza kuchunga awum chawza nol ngai nak tanga awum question palinak from US kat kong tom pana kan chim kholai mo from US kat ki a foinak in min kan pek asia chun mi room tax ti in au kho ase ka thun ni kum khada ting thumam hu thong som ngale thong kwale 0 krona tax apek makhachu kan thai chang ma pina chawza ni thun mi angai mi in le lo tangka vial te kha a check piak aman kha control ato piak ma chungin thun ni laiba angai mi vial te jong kha a check piak i azu piak ma azu piak nun khan in le lo tangka angai mi vial te kha 1.5 million alon ri asia jun from US kat mi room tax kha ape khaw ma in the low tangka ngai mi man vial te chung leiba ngai mi kan zu i 1.5 million tiang long angai asia jun mi room tax pack a how lo kha example kan jong halai mu kha thun ni khan in million pakhat man angai ma di in thun ni benga tangka tengsari angai moto angai mi aman kha thong som nga ti ko si thun ni in la lo angai mi aman kha 1.75 million ase ma chungin kha benabia thun ni kan leiba angai lo ti ko si leiba je man angai lo atungai kan chimban tukin 1.5 million tiang ka chu from US kat mi room tax pack asilo cha ma jong kha kanzu ma kanzu ti ga chun thun ni in le lo angai mi ji da tang ti se chun tam phumu aman ji da tang ti se chun ting ni le thong som ma khona tang ma chungin khan mi room tax kha pack a her chang kha ma ting ni le thong som nga chungin 0.15% kha the thumle som sile fanga kha chawza pi sina akal 0.7% thong khale ja sile som nga kha khoi ga da akal ti se chun kumyu ne sina khan akal total in thun ni thong ni le zakhal la kul nga khona mi room tax apek example pani na benambia ka in thun ni angai mi in la lo kha 1.75 leiba million pani angai ti ko se awang chu in kan chok tika minung tampi chu in kan chok tika tangka kan choi i leiba kan ngei makha kan zu i tunai tax pack asilo mi 1.5 million zonga kan zu asia chun thun ya from me angai ti lo ma angai ti lo asia chun ma from US kan mi room tax kha pack her ti lo makazen maranga atunia laimi tampi mu ka thai min ha tampi an lung le thengai chan chana kan benga tangka tampi atang i kan ngei i tax kan mi swal hamo tax leya kan i problem swal hamo ti in lung are thaimi pos anum len chim kan du min ha chu in le lo na ngei mi benga tangka na ngei mi vial te kha na phone lai ma chungin leiba na ngei mi vial te kha na zu lai man huwa 1.5 million atang lo asia chun tax jeng han na pe la lo na cha a problem zong jeng han aum lai lo na ngei lai lo ti mi kha chim kan du ha kha tuni cha a Norway tax system kong le
text kan pek ning kong kan chimin ha chuma vial si selo hera chun cm page ni voidang zonga athalin mo part 2 in ma part 3 in mo tin kan dak pe retail kan dak pe ri lai tu ni kan chimi pol hi voi khalong nangai asia chun 100% nai fyang men la lo ma cha atom big voi hi voi thum tal chu vangai than lo man hu in chun 100% in nai fyang lai tin ka zum text kong mo text kong a thaina du mi te u ma chun question ra kan ko lo next time voi danga le kho kan dak zom lai atu hi ke hi kamina thang pi ngulian thang asi master business administration master di changni ka si atu hi audit leya master akai liao ni ka se mai kuma ka di lai khatalaya full time in rian ka tuan ni accountant ka tuan i company khaingal ian tangkap slide piang madin krifabu organization tete i an nitho leimu ke man nitwan bu kalak piang man huwa final year chu shin ka ngai ka to mi mi sang hak sang thai det ka ngai man huwa final year library ka ngai i kolrama social science library to kai team cái mà lẽ cái hồi lẽ simi thang lẽ thong he zong norat timi company pakhat kan ngai i sipoi metete kan to cho ma lewa si makha cái ma i ka siang ka background ti ko lai adong naga sim ka du mi chu atu ban tukin platform sharing nak chan akan pe tu akan share piak tu cm page sunga lunglom nak tampi ka ngai ti chimbu in tax song kha kuni ka chimmi na way tax system kong kha ka dong ka anza lunglom nak tampi ka ngai nanza sunga